Lamka tok entity ting na bekun chibai tuni program ding na Manipur sokari na July nisom le gerapan nisom ni le sagi sung nisom sung total lockdown curfew puan kha tuni ani sagi ni hiya kigin ni July nisom ni le liya hiya day 2 cover lai sangina tuni na mi kholaya wang muding tamzoa himale curfew za ta ki hi chi kha chianga mi tamzoina in sunga ki khuma hoima kong kwa kan khilo hi chi bangleng a chiang maya tuai mu ken kat de hi le hi ding poimo tuam ni apot khia a hi ngei dingwa curfew in a huam lo hun khop oma hi mai na waite hatoi kopi sunga ya tai vel ti a hi chi kha chianga wana vaccination tulaya mitam takina kap saki manina kai vaccination kap di te bangleng kha ko lahi manina e kopi sunga ki kap ding te bang kun khop mu ding oma hi wailoina gen bi udang khatai le lockdown le curfew om pe ma chiangina sumbu ke dor te pe ma ki kha ka hi manina ya dor bol te na asummu dingu na taka kiam le mulo banga om kia la hi manuna e apoima ma maya curfew le lockdown ahongom chiangina amaute athuak tu khata hiwa wana Mipite leng ide banga kimutheilo ahimaya heyuna igen nu tahi le doorbol tam takte haksatna ahia doorbol tam takte na curfew le lockdown cha sumulo hi manuna ador nei tu ain lo asak tu ina dor lo aman sukiam hiam ahi kele ngai dam bangina om thele chi khadi sakhwai ma maiwa Mizoram hina e lamka khosung ngei banga leng mun khen khata he banga lockdown le curfew to huna in lo tu te ngai dam ichi khong ai kele dor lo tu te akim khat pe dia ngen chi te khong kha zak ding om zeu zewa he banga na hoi sip na ka apa ta khoya koi jagina ikopi sunga dor himim khak chipa hun sot pi om changina ador bol tu dia summu na nak ta kiam ahi manina ke hunti ngai poimo ina dor lo asak tuina abaharau akim khat ichi hiam ai kele ingai dam hia wai chu no ma kar hitale dor bol tu te na suma mu lo danu thei siam ko ma ilo asak tu te leng ingai dam kita zongina akim khat bek ei yai kha ei hi sak thele chi khador bol lam te pana nget naam je ka leng tunia hei bang isuon ki puang khia ahinona school fees college fees to ki sai bang leng tam takte buaina ahinona lockdown curfew ai kele e school teng khak chip college teng khak chip hi huna school fees te college fees te angei na banga lak isom chianga he kha haksatna nasatak tu na hi chi kha chianga online class chi te bang leng naw pangina phatwam pi zo tak lo wa hi chi kha nu lepa tam taktina again jia kuna yai hun te bang leng school nei tu college nei tu te na ngai poimo chia din leng thakina ingien sona lockdown a hi pi ma chiangina vanman khang kha isu khata hinona vanman nak takinong khang seka lockdown chi agin chiangina vanman dobulina khang to ngal seka wai main bel angei na bang toina somni mana kileito lockdown chi ongging nagle som tumong man to ngal chi te kha lamka paidan hoi hello khata hiya hoi jena hi te kha bang chi bangina et kai thi nom dia kwa mo puwa ka dia kwa na hi e vanman khang to ki sai honen kai di enkai dia imwan tu ten la pan la ngei lo pan hong la dia kisa ken khat om seng ma leu wai te leng gui tung tak zo lo ke bang hi na apuang na tuai ma maya mi pi su kha thila hi manina ke vanman khang te kha et kai tuak pen ma maya doorbol adia kina emi doorbol te bang kha vanman khang sak tu chi kha akigen tang pi hi a poima ma maya nang na han sak ke le pai kha e na hoi na hi a himale tam tak te na gen nawa vai te na are ngi a pe khia himale emi te na veng sunga khang sak se chi te kha a poima ma maya lockdown le curfew ham phat pi tu khat chu a hinawa himale hi kha sot dai lo de hi chi kha thakina e thei dinga mi te haksatna le buaina tungtona en ham phatna inanga som le he khathil dik lo hiya oi jagena
hay bang chin dan te top sanin vanman khang to ki sai amo potu mi omma le amo potu pi pe na hi le ador bol tu khang sak tu te hi manina tunya nang khang sak bang na nai khak tak le leng happy taka na vanman te na lang na ki pana double zen lo le e nang ma me na ri tan hisapa ahun lela khang sak dina ko pe ma ke ngai kingen son sona dunia he tai to imu te bang leng max bun lo kwa ma om lo a hi mai na he ka ituman naw khata hinona ikithuman nak le he covid virus akipana dam na le so tang na nga di hi chi khai thei dinga khen khat vaccine ka pul lo bang leng hun khopo ma hi chi akiza he kha he pi takena ikap dinga vaccine ka kha law huai lo hi chi i thei dinga wana dam na nga hun khop bang leng imwa hoi jakina vaccine kap chatina ko pe mai he covid akipana kiweng siam chatina ngien thak taka mark sina guidelines tom he kilo son lo na dia igen pe ma kha zui som chatina ngien na hi tuni curfew ni sagi ni hiya ni thumina samlaya dai ni thum sunga iginomna kopeu maina so akhetak chadin leng athagina iking ye nai tunia lamka kopi sung omdan i report theule engai kya theu hai dengai diki pa ke